Malanga lamahlasi nivusele sinemukele Tindzabeni tasemini kulethelwa ngumsakazo wetitfombe Eswatini TV libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza ngihambisana naye Nelsiwe Lishaba kanaye Linda Dlamini ukhona kudo temidlalo. Malanga lamahlasi vele singene kudo Tindzaba tetfu. Indvuna yetiko letangaphandle tulidlala ithi abalwe emakhulwini lasihlanu emaswati laseveni laseNingizimu Afrika lafuna kubuya ekhaya. Indvuna ivetelo kwePhalamende nayichazela emalunga ngebumadima labahlangabetana nabo kubuyisa emaswati lavaleleka kulela live nalivala kuhamba kwebantfu. Indvuna iphindze yachazela emalunga ukuthi kudo umlingo lelingawenda lelitiko kuthi emaswati lafuna kubuyela emisebentini kanye nasetikolweni abuyele kepha lawo maswati kumele alandzelele imigomo lebekwe ngulela live. Indvuna yelitiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave tulidladla ithi itfolile imibiko kumalunga ePhalamende ngebantfu labahanjelwe tihlobo ngaphandle kwelive. Indvuna ibikele malunga ukuthi kulukhuni kubuya kwebantfu lapha ngasekhaya ngesizatfu salendlela lekuvalwa kuhamba kwebantfu i-lockdown lokwentiwa ngayo ngekuthi nanivuka ekuseni nikhanza sekunetingucuko letitsite. Indvuna ithi ngelishwa lihovisi lelinxusele leNingizimu Afrika kuleli livaliwe kulamalanga. Uma ngikhulumisana nabo bathi bavalele le COVID because vele bona kude i-activity lengakanani yekungena kuphunywa. Bashito kamhlophe cwa ukuthi umuntu utawubheka ngale ngakubo. It's either uyesibhedlela noma i-special service. So uma sithi khona sicelo lesidingekako siyabhala sicele iPitoli i-embassy yethu ukuthi ihambe ibhalele i-Foreign Affairs eSouth Africa. Lokho Mr. Speaker bathi-ke kufanele ukuthi singeze through ema-email. Lema-email abahlola as and when. But kususa umuntu lose ashonile ngale edengana ngumcaba lengawazi ukuthi ungawususa kokubhekise kuphi. Indvuna ithi litiko alikahlali njengoba neyalabo indzaba lekumele babuyele emisebentini nasetikolweni bayayisebenta. Lapho-ke uma sebaya ngale sekufanele ukuthi kube i-Minister of Labour ne-Minister of Home Affairs letawuvalela thina bese thine kusenda le diplomatic note ngoba ngale eSouth Africa kude lokusuka ngale kude ngala noma lokusuka ngalapha kuye ngale without i-Minister of Foreign Affairs yakhona. But inyalo laba buyela le eSouth Africa ngicela kusho basolisha ukuthi kude imiracle lesingayenda overnight. Kufanele ukuthi silandzele lokhu bomakhelwane labakushoko lokhu very very strict. Over 500 emaswati lafuna kubuya ngasekhaya. Bakhulula as and when. Basitshela ukuthi abasebenzisi nesodwa. Kunabo makhelwane labanye labana same problem. Indvuna ithi kungako evikini leliphelile bakhulule emaswati langama-36 lathi afuna kubuya ekhaya lite angama-70 lanetimotolo lokusho ukuthi bonke lalabanye nakumele balandve ngebhasi inye. Indvuna ithi egedeni kuneluhlwa lalabo lababhalisile ngako ngeke ukhone nekuthatha ematfuba nawungekho kuloluhlwa. Kubika Sibusiso Ngubane Anambongwa Dube ePhalamende. Hulumende wenda konke lokusemandleni icinisekisa ukuthi bosomabhizinisi kakhulukati labo labancane awubashayi kakhulu umkhuhlane i-COVID-19 kude batokhona kuchubeka nemabhizinisi nanoma umkhuhlane i-COVID-19 sowendlulile. Kanti lokuvekele ngendvuna yete emabhizinisi nekuthengiselana amancoba akhumalo ehlelweni kusile breakfast show lomuhla. Umkhuhlane i-COVID-19 akwagcini ngesikabeda tempilo kuphela kepha lolunye ihlangothi loshayeke kakhulu ngilolo lomabhizinisi kakhulukati bosomabhizinisi labancane. Nakucala umnyaka lesethu uhulumende welive laseSwatini wamemetela ukuthi umnyaka wa-2020 umnyaka wokudlondlobalisa bosomabhizinisi labancane kuthi nawo tawufaka isandla lesibande ekuthuthukiseni umnotho welive. Mengameli wenhlangano lebuko bosomabhizinisi labathengisa etimakethe kuleli ibutimba beMaswati Association Isaac Masomboka uthi noma kukhona laba kwendako bayinhlangano yokuqinisekisa ukuthi simo salomkhuhlane asibashayi kakhulu kepha badzinga kubanjiswa nguye uhulumende. Nathi-ke lebesikwenda malunga ethu besizama kubeka sibeke ngenyanga
imadlana ngenyanga bese ke siyedama lokuthi bese siyababuka ukuthi lo sacega bese siyinhlangano bese siyamsida njalo ngenyanga siyahlangana sisidane ukuthi sikhone lokuthuthuka sibambise uhulumende ukuthi naye lapho abambe ngakhona nathi sibambe ngakhona kungiloko loku kakhulu umntwana nami lesingasho siyakusebenza njenganyalo. Indvuna yemabhizinisi nekuthengiselana amancoba akhumali ikhuluma ehlelweni kusile breakfast show lomuhla ithe uhulumende usebenta yona indzaba ekulekelela bosomabhizinisi labancane. Kusuke kwavakala kabi kwabo ngathi lo 90 million sekugcina lesikwentile sakuntele ama SMEs but nakhona sibuke lawa laphumelelako ngoba by definition lokhona kukhipha umthelo kusho ukuthi wakhe profit awukhipha umthelo uma ungakakhi profit lokusho ukuthi ke sikubonakala ngathi sinake lama SMEs laphumelelako lalabanye lekuyi majority asikakabanake kanzi akusiko kanjalo ngifuna ukugcizelela lokho kuba ukuthi nje bantu bakangwane bayadi ukuthi live la kangwane lisa bese sa recover emnothweni mayifika lenzaba ya COVID-19 so ke kule recovery yethu kusikhanza nje vele tingungu tomile because of that asikhoni ke lokho ukuthi sivele sithi sinathatha na imali na isinike nje onke ama SMEs kufuneka bese siba creative sikhulume nezihlobo tenkosi sikhulume nema banking institutions sibuke ukuthi uma singathi siyabasida leyo mali ingabuyaphi so sisakusebenza lokho kunelibandla ke nyalo lelisebenta economic recovery strategy lesike sakhuluma ngalo evikini leliphelile lelibandla liyakusebenza lokunye lokutawuphuma kuloyo msebenzi loyo ukuthi ke for the rest of the SMEs yini lesingayenda ukuthi sibalekelele. Ngikusho kwembiko yenhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tebamvu bangetulu kwesigisi mhlaba wonke bamvu labaphila ngekudla nangelisuthu lolichamuka etimakethe. Lo mkhuhlane iCovid-19 babeke engotini ukuthi bangisalitfoli kahle lelo sito. Etindzabeni Eswatini TV ubeka sami lesuye khoza ngisembabane. Umphathi wesifundza sakaHhohho umthanenkosi Thandzile sokukhuthathe sive senkundla seMayiwane kuthi sikophe emakhosini elive ngekufaka tifonyo tekunbonya umlomo nemakhala ema-face mask uma baphuma emakhaya lapho khona kunebantu. Umthanenkosi abekhuluma ngesikhathi ibandla lesifundza sakaHhohho lelibuka kulwa nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 likanetiko letinkundla lifundisa abaholi bemimango ngekuthi bativikela njani kulona mkhuhlane. Leli bandla lelilwa nemkhuhlane we-COVID-19 lithi tena lisuka etimpisini labhekisa emabombo enkhundleni yaseMayiwane lokube inkhundla yokugcina labayivakashela. Nakhona umthanenkosi Thandzile ufike wakhuthatha eMaswati ukuthi achubeke alandzele imithetho lebekiwe aphindze abuke emakhosi elive nawo afake emamaski. Ma inkosi yamhlanga iphume igqoke imaski nathi sinesimbo sayo asibonakala senta lokufanele. Loli lunga lephalamende eMayiwane umhlonishwa Shebeleza Dlamini ubonge uhulumende lobabambisile ekulweni nalomkhuhlane we-COVID-19 wacela ukuthi kunakwe ticanco letiphumela eNingizimu Afrika letiyingoti kubhebhetela lomkhuhlane. Angathi ukuthi isayita le follow up ngoba uye uva ukuthi inombolo yakho ikhula kakhulu singete sazi phela ukuthi ngabe sethi ikhula kangani bese uthi ikhula ngale zamakhelwane astart inombolo siqhamuka kanjani sicela manje kwenye follow up la bese kuvaliwe emarketini nalamasonto akhe naphuma kule ticancela ibe khona lemshini yokuchecka lamasonto akhe ngokuthi akwanza ukuthi sengithela wayeka ngale siyacela nje ukuthi sendike le follow up ngoba inombolo start ikhula kakhulu ngawudikuya kuphi. Nasenkundleni yaseMayiwane betempilo bachubeke bafundisa ngetindlela tekutivikela kule mkhuhlane we-COVID-19 lokufaka ekhathi indlela lengiyo yekusebenzisa emamaski. Uyayithatha imaski yakho uyibamba ngalapho ithambo lakho. Awuyibambi la awuyibambi ngephansi. Kanje. Uyayifaka. Lena iyabonakala ukuthi yindlela ngehla kusho ukuthi impumulo engakuphi engehla. Silevu sikendawo. Kanti umhlonishwa David Cruiser Ngamphalala nakhona enkundleni yaseMayiwane uwetfulile emamaski lekanikelwe waphindze wagcizelela ukuthi umuntu abaleke nakabona losonzela kuye angakafaki imaski. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli eMayiwane.
Kuvula kwelihhotela iHilton Garden Inn lapha eSwatini akathuthukise ukuvakasha kuphela kepha kuvule nemathuba emisebenzi emaswatini lamanyenti. Lokuvakele ngemphatho wesikhwama sempensheni yetisebenzi tembuso iPublic Service Pension Fund langalakhe Dlamini ngesikhathi lehhotela linemicimbi yokugubha umnyaka lefika lapha eSwatini. Lihhotela le-Hilton Garden Inn lilikanekise inhlodolobha yelive eMbabane lefika lapha eVeni mhla ti-14 enyangeni yeNkhwekhweti emnyakeni wa-2019. Leli hhotela labese ligubha umnyaka munye lefika kuleli lithuthukise leli dolobha ngesakhiwo salo lesihle laphindze lathuthukisa nemnotho wakuleli. Umphathi wesikhwama sempensheni yetisebenzi tembuso langalakhe Dlamini uthi kufika kwaleli hhotela kuthuthukisile umnotho welive. Silihhotela le-Hilton sibuka lo mnyaka ube ngumnyaka lolukhuni. Kepha bulukhuni bawo bunqonywana kunalebe kungaba ngiko. Ngenxa yawo amaswati lasiphothile, abantu basiphote ngendlela lesimangalisile. Ngiyawucala ngibonge kakhulu ingwenyama leyeda yalivula le hhotela. Yathula inkulumo lenhle leyavele yabeka leli hhotela esigabeni lesisetulu. Bantu ke basemva kwaloko bayasisapota kakhulu beta balala lana badla lana benta konke. Sithi nje kuloko maswati akithi siyabonga kakhulu, it is much appreciated vele. Utawunaka lokwe kuthi lokhu hhotela lingakhoni kuthi tivakashi titolala la. Lona tindleko talo tiyachubeka kufanele tibhadalwe. Sinendzaba letifanana nema-rates lafanele labhadalwe ku-City Council akakemi wona. Indzaba yokuthi yonke indzawo iyagadwa ufanele ubhadale labo laba ku-security. Kuningi lolokumile lokufanele kubhadalwe tikweletu letatsatfwa nalakhiwo tifanele tibhadalwe tintalo letihambelana naloko atikemi. Umphathi waleli hhotela le-Hilton Christine Ndlovu uthi nakube umhlaba ubhekene nekubhedvuka kweligciwane i-COVID-19 kodwa leli hhotela likhonile kuchasha emaswati lamanyenti lasasebenta kuleli hhotela. Abasehhotela abaqashwe yi-Hilton abangamaswati is about 100 people. Then we've got abantu bangaphandle security esi-outsourcileyo, there's about 16 people there. So ngamafushane sinike abantu abanga-120 kisive samaswati umsebenzi eHilton, and it was a very good thing to do because we believe charity begins at home. Ndlovu wethembise emakhasimende aleli hhotela kutsi tekuhlandeka tisezingeni lelisetulu kuleli hhotela kantsi litawuchubeka lisebente ngalokwetayelekile nasimo semkhuhlane sesengcile. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginambonga Dube edolobheni eMbabane. Umphathi wedolobha laseMalkens Melusi Hlanze uthi sivesa kuleli dolobha sikhombisa kuyilandzela imithetho lebekwe live mayelana netivikela kwanza kwalomkhuhlane i-COVID-19. Kepha insaya lenkulu indlala kubahlali baseMalkens ngenxa yekubabete kwemisebenzi. Kanhlanze ukusho lokhu nakaxoxisana netinzatheli talomsakato. Abatefu unciphisa kuhamba kwebambu ngaphandle kwesizafu lakwamenyetelwa nguhulumende sekuvete emakhono etekulima kulabanye labahlala emicashweni edolobheni laseMbabane njengoba baqale ukuthi limela tibhidvo njengendlela yokonga imali kude bangakhoni ukuthenga leti tibhidvo. Sisive sithi kozololo etindlini ngenyanga yeNdlovulenkulu kulomnyaka kwetamba kunciphisa kwanza kwe-COVID-19 labanye bantfu batfola litfuba lekulima tingadze. Bantfu labahlala emicashweni emadolobheni labete tindzawo tekulima bavele basebentisa emabhakede lamadzala netikopoti tekulahlwa kutsi bahlanyele tibhidvo tabo. Sikhulumise nenanolwazi Dlamini eMbabane lotsi wacabanga kutsi kufanele sale onga imali ngekutihlanyelela tibhidvo netitsako letitawusita umndeni wakhe. Asesicale lokulima cause yintfo lesiyitsandzako vele nalakhaya. Besolo sinekutsi hayi sitawulima ekhaya la kunemasimu khona. Fikile ke COVID-19 manje sowuthi sihletilana sivalelekile sesiyabuka ke ukuthi kusosona na space lesincane lesine paving kude nalomhlaba lapha sesingenanjani ke khona. Sesiyahamba ke sifuna umhlabathi la singawuthola khona sifuna umcuba siyahlanganisa sesiyalima ke tibhidvo tetfu.
Dlamini uthi lokunye lokumente kuthi acabange kulima kulesikhala lesincane lahlala kuso kuthi leti bidfo takhe angeke tifuthwe ngemithi leyingoti. Lokunye ke lese sikufundzile njengemndeni ngoba phela iCovid ithi asizame kuthaka umtimba. Ngilokuthi bona labo parsley nje ayilento alitiya ngayo iparsley, ufake lamagcolo ayo, ufake nalamacembe, ufake imint, unathe. Thatha isage yakho, uyenda alitiya nayo, uyanatha. Ifresh iphume engatheni yakho. Lomunye umlimi lesimtfolile eMbabane eDalrich ngubhekiwe Eswatini lobekavele atilimela kungakefiki iCovid-19 kepha wase uhlangana nebulukhuni bekuthi titfombo setiyamfifa etimakethe. Bese sengicala kuthiwa yethini asala ngifunza ukuthi ngiticalele mina. Ngitifakele ema-seeds phansi, ngihlanyele, ngibone ukuthi kutawuphumani. Cha ikhona ke i-first mistake yami lengikukhombise yona lapha endle. But sengiya ngekufunza neku-understanda ukuthi inhlanyelo ifunani ukuze ikhule kahle. For example nje this time sengifakile ngikhave ngetshani. Qala bengingakhavi bengungenisa endlini but kudzinga ilight. So uya ngelokufunza nje. But yes sengicalile nyalo ngifake ema-seeds phansi ngifuna kubona ukuthi ngidawutfolani. Kumnanzi ke vele kukha engatheni. And nangisacala kuhlanyela bengibapha abamfu bengibapha but nyalo I decided ukuthi akuthini emanje ngiyawabhadalela ngithenga tipfombo ngithenga inhlanyelo so ngiyente ama-bunches of 5 emalangeni and bayathenga nasemsebentini ngihle ngibaphathela I do chili so khanze sekuhamba kanye kanye so yes kumnanzi naloku ngiyathanda kuthengisa so kumnanzi naloku uvungathi uthengisela umumvu. Kulima kulesikhathi lapho bantu bakhathatekile kuyindvo lecitha sidunge iphindze yehlise kukhathateka kuphindze kunike imitimba kudla lokunemaseko lamatsatfu. Kubika Siphiwo Dlamini titfombe ngumuzi Mkhonda eMbabane. Umphathi wedolobha laseMalkens Melusi Hlanze uthi sive sakuleli dolobha sikhombisa kuyilandzela imithetho lebekwe live mayelana nekuvikela kwanza kwemkhuhlane ye-COVID-19 kepha insaya lenkulu indlala kubahlali baseMalkens ngenxa yekubade kwemsebenzi. Kanti Hlanze bekaxoxisana netinsatheli talomsakato. Lidolobha laseMalkens njengalelinye lemadolobha akuleli linebantfu labanyenti kanti liningi labo bete ngemisebenzi kutsi labanye vele bahlala khona ngetizatfu letahlukahlukene. Sikhulumisene nemphansi waleli dolobha Melusi Hlanze lotsite sive kuleli dolobha siyetama kuyilandzela imitsetfo leshaywe live mayelana nekutivikela kulomkhuhlane kepha tisekhonyana tinsayeya njengakutsi linyentile bantfu alisebenti ikakhulu labo labahlala emalokishini lokwenta kutsi bakhale ngendlala. Tinenge-ke tincabekelwane nathi bese sitizamile letifaka ekhatsi ukuthi sibe sure ukuthi tikhona tintfo tekuhlanteka cishe kula malokishi ethu noma lesithi ma-informal settlement ukuthi siwabekile emathangi bese wagcwalisa cishe onke malanga ngamanti nensipho. So-ke bonke bosomabhizinisi bethu lesithi ba-informal sikhonile banika tintfo tekutivikela befake phasi ama-sanitizer saphinde sabanika ema-mask ukuthi batokhona ukuthi bativikele baphinde bavikele nalabo abathengiselayo. Dumile Maphalala longumgcugcuteli elokishini laseMangozeni uthi inkinga lenkhulu banyenti bantfu labahlala kulendzawo lokwenta ukuthi bagcine badlala emaphepha pheceleti ema-cards ngenhloso yokucitha sidunge. Lana abantu bakhona abaningi kani lo msebenzi kude munye ngileswazikheni kanti labantu bahleti ngathi kusemakhaya la letindzaba tabo tipoti tavalwa sekude ke letipoti lekuningi kakhulu ngulokuhlangana kudlalwe lamakhadi uyakubona leto letixuku kakhulu la kulabantu letixuku tekudlala lamakhadi ngalokuthi bayalibatisa. Hlanze ubese udvumisa tinini tenkhosi letibabambisako ngekubanikelela ngemali nangekudla kude labantfu labahlala kuleli dolobha batfole lokuya etfunjini kusaliwa naso lesifo. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginamuzi Mkhonda eMalkens. Bantfu labaningi basendzaweni yakalavundla mande bakhinya betwe kubedwa kwemkhuhlane ye-COVID-19 njengoba bangasakhoni kutiphilisa. Kanti lokunye lokwenda ukuthi kube likhuni kutiphilisa lizinga lekushisa lokukhanza ukuthi sekukhinya beta imetamo yaso lesive sekutilimela.
Ukubheduka komkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 kuthi kabetela abaningi njengoba sive sasesihlangwini siveta ukuthi sasidonsa kalukhunwana ngoba nalapho besibambabambe khona kumile ngawo lo mkhuhlane. Bonakele Magagula sakhamuti sakulendzawo lonesigayo uthi lesigayo sesitfuka sisebentile ngekuthi bancane kakhulu labanembila. Le income ayikho kahle emacustomer kude labantu abatawudayisa khona batawuthenga bawuthengisa kuphi so kude vele ayabona lamatamati njengaloku wabona nje esigayeni ke kude ke khona vele enhloko abantu bade kudla azange nje nekulima kwethu lahlanzene kuyafa. Majaonge Mamba longulomunye wetakhamiti kulendzawo uvetile ukuthi bayatama kulima lawo matamatisi kuhlupha lona lilanga lelenta bangakhoni kulima ummbila. Ngale kushintsha kwesimo selitulu sase siyabaleka vele asikhoni kulima siyalamba la ndzaweni akwendeki vele nje kulinywa njengoba ubona nje nakuthi uyahamba kuthi nelihlangano libonile ngathi lishile vele nje asisalimi lesikwendako ke sithi nje sithole leyo mali encane ngizama nje imisebenzi lapha nalapha nayo lesizinayo sihambe sothenga ke lapha eShoprite. Manje-ke lokhu inkinga uthola ukuthi nale Shoprite ithenga lokuncane ngema 10 kg sidle ngalo langa kuphelela ngomalangana asikhoni ukuthenga ngenibhali. Uhulumende ngaphambilini bekacelile ukuthi balimi balime kuhambisane nesimo selitulu ngakubo. Nanoma simo sinje kungahambeki ngemkhuhlane we-coronavirus, balimi bayakhuthazwa ukuthi baqhubeke balime ukuze bakhone ukuziphilisa. Lo bikako nguThembelihle Magutshwa ngesesihlangeni. Kubingeleleke ngwane lomuhle nkwamukele endzabeni takho tetemidlalo namhla emini ubingelelwa nguyeke Linda Dlamini. Tindzaba sihlalo wenhlangano lidlalisa ibhola ngaphansi kwesifundza sakaHhohho neJelshong uthi bayinhlangano batawubhekana nebulukhuni kulungisa tinkundla tetemidlalo nakuphela umkhuhlane i-COVID-19. Shongeke uthi tintfo tekudlala pheceleti equipment letinye tetintfo letilimele njengoba tihleli atisebenti. Sinembiko. Inhlangano edlalisa umdlalo webhola esifundzeni sakaHhohho seyivele ibeke indlela etawulungisa ngayo tinkundla tekudlalisa lo mdlalo nakuphela ligciwane le-corona. Ngekusho kwasihlalo walenhlangano Nigel Shongwe, letinkundla kade tagcina kusebenta kanti tintfo lesetjentiswa nakudlala lo mdlalo setivele tilimele ngezatfu sekuthi ukudlalwa kade kwagcinwa. Utawukhumbula nje ukuthi nangabe le midlalo icala yamiswa lesikhathi litulu lina kakhulu eveni. Tinkundla temidlalo letinyenti tatitsinzeka ngaleyo ndlela leyo letsite kepha-ke besikhona kutilandzela sitilungise kwathi sekuthi bekusadlala yase iyema le ndlela leme ngayo. Lokho-ke sekusifake etindlekweni letinkulu nyalo ngoba nawuthi uyalandzelela ukuthi mhla siyawucala sasihulumende sesingachubeka sidlalisele ibhola nalabo labasibukela ibhola eveni sebasho ukuthi sesingadlalisi. Kutaba netintfo letinyenti kutafuna ukuthi tidzinge imali ukuthi sitende. Kutawudzinga ukuthi lama-ground nje la asetshenziswayo alungiswe nawo abe sesimeni lesikahle sokuthi kungachubeka le midlalo idlale. Kusesenjalo futhi kulelo hlangothi lawo ma-ground lesikhuluma ngawo. Siyo-Regional Football Association siye bese sithenge tintfo tekudlalisa lapho siye sithenge khona i-equipment edzingekayo ukuthi isetshenziswe ngilabantu le emidlalweni nakusadlala. Nayo bese siyendile yonke leyo msebenzi leyo sesithenge bese sithambisile. Lokho nginyalo letinye tasala nakabi lema etinkundleni temidlalo setiyamoshakala. Lokhu tasidzinga ngetimali letinyenti kakhulu lesatokutlayela phansi nesitibali silokubisa ukuthi tingaba ngakanani kubisa lawo ma-ground kuleso simo nokuthi phinde futhi sithenge leto tintfo leto. Manje-ke lokho ingcinamba lenkulu ukuthi ngeke sikhone ukutithenga ngamalula nasibuka ngoba phela imali yethu selesithi ngema-revenues ethu angena kanye angena makucala lemidlalo yebhola. Shongongetile ukuthi babhekena letinye itinkinga lefaka ekhathi kuholela tisebenti talenhlangano lokufaka ekhathi bonombembe kulesikhathi lapho khona kude imali lengenako ngalo ligciwane le-coronavirus. Etindzabeni Eswatini TV kubika samukesiwe khoza kanumbiko ohlanganiswe libandla letemidlalo. Kanzi-ke kuletiqhamuka ngaphandle tithi inhlangano ledlalisa umdlalo weligaluva i-PGA Tour ithi badlali beligaluva labahlala ngaphandle kwelive lasemelika kutawudzinga ukuthi bativalele endzaweni yabo bodwa bangahlangani nalabanye bantu ngaphambi kokuthi bangenele le midlalo. Sinembiko. Inhlangano edlalisa umdlalo we-PGA Tour seyivetile ukuthi labadlala umdlalo wegaluva
labahlala ngaphandle kwelive le-United States of America batawudzinga ukuthi bativale egumbini eveni lase-Melika kuze bakhone kungenela i-PGA Tour kule nyanga letako. Lenhlangano ye-PGA Tour iveta lokhu kulandzela ukuthi imemetele ukubuyela kwemidlalo yayo. Le midlalo yagcina ngenyanga yaMashi mhla ka-12 ngesikhathi kudlala i-Players Championships. Leqhamuka emidlalweni ye-rugby tithi Augustine Picho sobeke phansi umsebenzi wokuba lilunga lelibandla lenhlangano ye-rugby emhlabeni. Picho ubeka phansi kulandzela ukuthi ashaye ngu-Sebel Bomo kulo lelukhetfo lokuba ngusihlalo walenhlangano ye-rugby emhlabeni. Bomo lowadlala likhethelo lemangisi e-rugby sekungiyota uba ngusihlalo walenhlangano kule minyaka lemibili landzelako kulandzela ukuthi ashaye Picho ngemavoti lang-28 ku-23. Picho leneminyaka lengu-45 so sebentele lenhlangano njengelisekela lamengameli walenhlangano kule minyaka lemine leyendlulile. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samukiswe Khoza kanti itfombe tfolakala ka-DW, France 24 kanye na VOA. Mahala ngelamahle tinkangaleto tindzaba tetfu tasemini lebesiniphathele tona siyathemba sinitfokote kakhulu ukuhlalisana nathi Samukiswe Khoza Ananelisiwe Lishaba akanye naye Linda Dlamini sithi sinifisela kubuka lokuhle enhlelweni letilandzelako ta umsakato wetitfombe nisale kahle. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people